Ona je najljepša ravnica smještena između Drave na jugu i Dunava na sjeveroistoku, prepuna predivnih boja i mirisa, istovremeno čarobna i nježna, a opet bogata. Vlasnica je nekih od najljepših hrvatskih vinograda, kao i jednog od najpoznatijih prirodnih rezervata u svijetu. Odaziva se na ime Baranja. Probala sam čvaraka i čvaraka, ali ovakve nikad nisam vidjela. To je jelo koje ide uz sve. Brojne tajne o životu i preživljavanju, o ljubavi i vinu protkane ljutim papričicama, fiš paprikašom, čvarcima, kulenom i mnogim inim delicijama. Sve je to Baranja. Ovo nam je grah gulaš, kuhan u zemljanom loncu na otvorenoj vatri, koji mah radimo, uzgajamo. Ljudi kad čuju Baranja, to ih uvijek asocira na crvena jela, znači na fiš, čobanac. Evo, u zadnje vrijeme se više ovaj grah gulaš, perket od soma. Na ovom mjestu oživljeni su stari, već pomalo zaboravljeni recepti. I sve to uz cvrkut ptice danju, a tambura i violine noću. Ovdje doista kao da je vrijeme stalo. Ulica zaboravljenog vremena. Kakva je to ulica? Pa to je u biti nastalo, da kažem, iz mog hobija. Evo, recimo 7 ambara u dvorištu. Što je to? Ambar, to je drvena zgrada u kojoj se nekada čula pšenica. U ovom carstvu žita i dobrog vina i kuće se grade onim čega ima najviše – zemljom. Gradile su se kuće, podrumi za vino i tuneli za namirnice i tko zna, možda bi beton ovdje naišao na plodno tlo da se u Baranji nisu dosjetili osnovati Akademiju blata. Baranjski karanac kuca poput najsnažnijeg srca, a uz obilje gastronomske ponude jedno je od onih mjesta koje se jednostavno mora posjetiti. Na daleko i na široko priča se o slavnom baranjskom doručku. Kakav je? Sve što je domaće, što više, to je bolje. Koliko vam se često dogodi da se gosti vraćaju? O, jako često. Daleko od glavnih prometnica čekaju vas otvorena vrata brojnih baranjskih kuća čije etno sobe još uvijek krasi očuvani okoliš, a vaš odmor u sekundi postaje skladan s prirodom. Jer tek kada se naspavate u ovim dvorištima shvatit ćete kako izgleda savršen recept za usporiti tempo i odmoriti daleko od gradske buke i vreve. Baranja je doista majka vina, no Zmajevac je zato prava vinska prijestolnica. Krenete li putem Baranjske planine, odnosno Banova brda, kojeg su još stari Rimljani prozvali Zlatnim brdom, zaljubit ćete se kao nikada. U kakvoj se mi ulici nalazimo sada? Surduk je jedan usjek u praporu u Banskom brdu, a čovjek je iskoristio to da bi sagradio ove prekrasne vinske podrume, odnosno gatare. Zmajevački surduci kriju brojne gatore, ali i restorane, dok u obilazak ove turističke atrakcije možete krenuti na različite načine, pješice ili, ako ste zbilja hrabri, biciklom. Ali meni se čini da u svako godišnje doba Kopački rit je druga priča. Točno je i to da se izgled rita može promijeniti doslovce u jednom danu, s obzirom da cijeli izgled poplavnog područja ovisi o količini nadošle vode iz Dunava i Drave. Ovo se zove čudo prirode, to jest prava kontinentalna oaza netaknute prirode. U Kopačkom ritu dosad je zabilježeno 55 vrsta životinja. Koliko uopće vrsta ptica živi u Kopačkom? 300. Najveća ptica kod nas u parku, on je simbol parka, zaštitni znak parka, to je orao štekavac. Ovo je Baranja kakvu volimo. Kad ju doživite i okusite, shvatit ćete zašto je baš ovdje najbolji sklad čovjeka, sunca i vina. Kako funkcionira vaš život i rad ovdje? Volimo ovo što radimo, uživamo u tome. Ko pije više, muškarci ili žene? Mi samo degustiramo. Živjeli. Zamislite samo kombinaciju plavog Dunava, moćne Drave, zelenih polja, zlatnih vinograda i carstva hrastove šume koje imaju što za ponuditi 365 dana godišnje. E pa, volite li zvuk prirode, bogatu tradiciju i ljubazne domaćine? Baranja je definitivno mjesto za vas. Mjesto iz kojeg ćete bez sumnje otići ispunjena srca.